tukumenya mugwanja ni namba ya mujuri na Murungu nakwenda gukoa mujuri jo mwega. Kile marieto ambetagwa Pastor Dennis Kiremi bumeta kanisene ya Grace Bible Ministries KINORU MERU na nikojokia kanyaka kubugwa togeni bwinde bara ya bare korea anja bara baengarene baraba tuthingatite na platform ne inge na inge bwigwa bodharimi nonto ingwete kia Jesu kore ontobwa gitumi etete kuthithia na gutethia mbere ntireta mbere munoga nkethie family yakwa iri ari KINORU mwekoro wakwa Purity na ana bakwa na shirika bonde ba Grace Bible Ministries na tegeri bonde gontokorea bore dene mugongo jeto ja MERU ona kinya Kenya yonde na nkoroki kinya family ya Wero TV inkadho nyingi mwana nonto bwa kuthithia platform weje nikenda tumba kuthari motore amwe na tumba gutangaza na gutuma Jesu amenyekana. Mutegeri wetu kiongo kia rutoto rwa Narua ni Kwinyangia Mirii ya Uthuku. Kwinyangia Mirii ya Uthuku. Mutegeri tukeja gutegera rungu rwa riuwa na ndejitore thiguru ni ujuri Uthuku bwa mithemba mingi na kinya ni ujuri antu ba thuku na kinya mantu jama thuku ija ingite negitariri inge kumbana kwa mtu tiga ashigulikire kana amenye kaumo ko thuku burabo murigiria kinyira bione kibiawe kana umbani bwawe ndene ya uturo guteke igeria mturia agie gitariri umo ndene ya uturo bwawe ndene kithomo kiawe ndene wonokio akinya ndene ya muitire ya ngugi na ne mati antwara kunde kuonora untu ibwethra bwina mbeu mbewira yumete netuma kwethra kwina Mirii ire gwatirite untu buria na ndika inge tutegaira tukambiria gushugurikira matunda kana maumiro jaraja umenie na mbewira onderia tubati berewe ja gutega uria untu bubure imbi etomi bo mabokario imbi etomi otoro bo bwakwa bweta na muthemba jo kariojo tokare agutegera thina imbio na kaumo kathina iko gatumaga tuona utoro boda bwakomagara mithange kwerea kirero na kinye gitareri inge twigwa kwena kieba na kinya gukata imani kana matumaini but nderia twa chonkona twamenya kaumo tukomba gukura Mirii iria tukomba kuminyangia na by the way ukiotegera Biblia iruga ati kuri na wirigiro bwa mutejo temi ndirajo igwa munyiko jwa roji yukathondia yukure jwe mutejo munene na yoshiara mashiara jama ingi na kinyanyo ni ciegoro ikona gikaro na ndikuga ati muterera yo giterwe imangi ja giterwe igetinkekera kana the stem egiterwe ende Mirii no kwigwa netigi Biblia iruga keke akwetherwe tere nyangwa inyetherwe kora na yetherwe karijete na ombi bwa kweja kuriuma kaire ekeje kuigua munyiko jwa roje igakura ikanenea ikauma mashiara na jokamo tojo munene po Mirii ekare akwenyangwa nema yo thuku uturone bwetu no mwanka uthuku bobuti korothira na bugatura bwathite uturo bwetu natakwenda kuga twategera dene mandiko dene ukuria Mariko 11 mustari jo 12 na mustari jo 10 mustari jo 12 kwina mau tukathoma twigora rutatura Murungu rokuga nikenda tumba kumenya Mirii ekarie tashugurikirwa ne makeuge gushiarwa yeke yitikorothira kiaromberwa yakwa maguta geturirwa sumbe okiathithirwa fasting gaitirwa gesunsigie 10 gaitirwa wherever but tiga Mirii ekurwe na enyangwe uthuku butethira kathoma mugambo yo Kiswahili
Na rutete rugojo. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Huyu ni Yesu. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipoufikiria, hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Mstari wa 14, akajibu akawaambia, tangu leo hata milele na mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake Yesu wakasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hata nkudoteto na Mungu yokuga hoyo injeso kagoro egorogoro aruga kwegita agokara kuma Jerusalem akare ayotonya Jerusalem wekogoro na ba mama wakiaroene inkuona ya Yesu gutega nto aromete no nto bomechemani aje na unduma engo manto jako magara jama inge. At times wigwe kinyano nogera otomba korea kana korekia muchemani otomba go kinya kwithithira ganto ga korea kana more yo no ginyo tena appetite no ntoba menoga no nto ministry work ngoge morungu ngoge njomo go tumekera morungu ngoge go shitaneria oga sacrifice manto jara wendete korea ko nwe ko mama na manto jange ne kenda omba wakikisha kione kigakuge okinyanira na de Yesu tokemenya ngogera ukare ni waje imyaka 3 Jesu runguru ariowa ministry wa imyaka 3 na nande ngogeje no ntogite ile thimi haja torono gorobobo hagotonya Jerusalemu na Jesu rokerero gokinya hagokera na takawaida watu igagwa kere athomi bagetwera ati bwaga kore matunda nyankorokia irio Jesu aroka gotega mutejora Biblia ruga aikoraja haigatagaria mama ntoja mege yonora kinya wano tegagwa mtu aikoraja ni nyawo gatega manto joko thithio kona kwena manto ja kaumera ja mega na nto bakageweregero na nyawo kageweregero na ngogeu na unduma na inyana bau batu Biblia duga Yesu aikoraja aratega arona mutejo muko arajona joena karangiga kega kagwete bwega na jora ete bwega na jona othongi bokuga aja nkanyira nya Yesu inkwana arambie koge appetite nonto ndire nyawe kithomone kwero witoko ne gitare na ndete ko graduate kuma wika ogenkona kuma kabecha gakega kuma ikora gokwega nwitaga ngoge ukona kabiashara gakora getete muthio mweri jojo gwekinya December de kuona kabaita nde kugura kagare gagwikagia mirigo no tegaga mwana ojo ukona tete ukona mwana ojo miaka wakinya ne nyobo matherete ne nyora ngo mutega mwana ojo akamto Yesu aratega mutejojo moko Biblia rugate harego yotega gatagari arona yojo na gantu ende mande ko yaruga tere arego kinya nonto nejere arayotega arayochonkona arona mutejo yote na gintu ende yuyo muthongi oyotegete na metho nata kwenda kuga kwa manto yategagwa na metho jakarajaja thongi ende mwendwa wakwo keja ko yategera kionene na rithure gikerundu okethira aja gute thongi onkuona metho ya kumpagia na ndategere gitarere rire aja inkuona mete meane aragia kainge mete aragia erungamaire nyanto ndene Biblia ndera kwerwa meteraria nyanto bakwaria ndera gokwerwa Jeremia kero etoga kore neto kande etare gukora mesabibu etare gukora membao mauta etare gukora mebokando areta kaitanto mesingi neme nekenda beta koando mesingi nemega Biblia ruga atere egitarera morungu agotiga ndamu na hawa munde na joendeni harebera bokeja korea motejo akomenya we na uwi kwa umete ni arairwa na egitarere moito kuona aja moto jojo no yujora jokuma mathango ya andamu gwikunekera motejojo na manto jojo kwaga mashiara na jokwaga ganto gakoro mwe Yesu munde ne joendeni haja andamu baiko thithia weya areta gatwa mathango ya mote amoko hakaithithia agasuruari karemere kwa kamoguto no nto atara andurigi haithithia kasuruari oi akunekera ibo arere negitarera athithia onto bobo
atari kunikire na mathango haria kunikiro ikitharike gatorome haria kunikiro no kumye bo Murungu hendo kumye bora bo kunikire ta bo gweta kwa umute jojo moko ijo arona manto kuma kaumo. Wala Yesu asifiwe. Hallelujah. Mote okejotegera dede luka ithato kende rugatere na meteraria no nto metene aragia yokero mote yore yotego shiara yogatemwa na yokenyangwa na yorerwa nande shoka nere keri merine etekorwa nema ikemangi imeri no nto mete ekarieta kor odhoku bo karibo ta korwa na merindo botera enyangwa mwendo wakwete ko makani oroka okay pretend manto jamega no mwanka yashughulikirwe no mwanka meri enyangwe no mwanka meri enjo na kinyantu kwenge kuona Yesu atonyete Jerusalem. Biblia rembera mete ekorobaria bamogwa togeni baratande kaitamba byao barachoka baraunanga matawi leaves wakatandaza kwenye barabara ili Yesu apitie alipobebwa na mwana kondoo. Hele maandiko jariuga atere mateja mote jojo gwetwa mukore yatonora ko mote jojo ina manto jo ne manto bo ko thingatete tiga bwenjo meri botego tiga Yesu akwe neema ekwenyangia meri ontobobo botego tiga. Bala sifuwe sana. Biblia gatwera atere kinyagi tarere ya Yesu Kristo wewe ngwa kinyere aratega mote jojo dena musare jo 20. Biblia ruga na Yesu areja kwe kogoro arashionera mote amini karokere arashionera mote yote na mashiara ende araigwa ntekira arajoruma mote jojo jo Yesu karorokere iretera guchwaganto yokwaga ntindo yo atinda roende ogoro amini rena rokere kaire. Biblia rembera na rito barejera ubakorokete na Yesu yato todo mamusare jo tojuigora Yesu akuga yarajo kugaja na musare jo 20 jo Mariko 10 musare jo kauga tere na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mtini umenyauka toka shinani na Petero akakumbuka habari yake akamwambia Rabi tazama mtini ulio ulaani umenyauka otuko boye manto mwando ankoire monya moja rumero rokere ende yotindere mathaa 12 monya moyo terora merimo ankoire Kwinyangia meri tendaro emwe amiri te walk in the park no mwanka kwena wekera bindi no mwanka kwena komenya inake mori kyongwa kengina kere. Biblia ruga otuko ethare mora akoroka yaere 24 mathaa 20 na janare meri etare kwora mpendo ankwere. Biblia ruga kerero ne saburi thata mustare jo ithano. Biblia ruga kerero ekatha no tuko hendero kere negekeno heteko makani imbio heteko makani odhoku bubo kogwete heteko makani ambajwe kogwete heteko makani medhange kuo korokerete ne mane adhanete gitarera aja lakini ingia kukutangazia ya kwamba mwari jojo mogwanja mwambio jo mawega Murungu agago complete Murungu agakojoria Murungu akorongeka Murungu agakwigeka Murungu agakworia akagwito gwatine bo wendene yabu. Hallelujah. Bala pewe sifa. Biblia kaugatea Yesu aramwera ukethwa we na wetekio otio ntobone na burabo tumba kuthithika otio kirima gitumba gukurwa gotethene tumba kwenyangwa othoku burabo ndene yotoro bwaku okorokera iromba na wetekio ne mabukenyangwa yara mutho bangete mwari jojo mugwanja akiogwa igwatera meri no tangaza inye Kristo kankwire rokere rotwetete rojo rwaku ruketha rwagiri kekeno gyaku. Let me tell you mathina jamwe tuonaga endwa they are very persistent yanakaa kwa muda yatokarera imbajua ithena ni ogua indwa imarando ni ogwatibwa kona cionthe. When you see that persistent of the problem, remember the problem is the root. Ukiona shida imezindi unaomba unafanya lakini hakuna mabadiliko, na wewe angalia mizizi. Tega meri iko kaumo ko thoku no nto meri neri keti endeguru koko biko mathira uthoku bo koro koma boko mathira kwe mathabo jaraja ya kwenda kwenyangwa. Hallelujah. Hata Biblia kuga
igita rimwe Jesu areta kurionga na eweta kurionga ntoreje Biblia ruga arachemania na ayo kinyangetine ayo kinyampingirone Biblia ruga arachemania na ntoba kamatete thandu kuria kamatete ka mutana wa mwekoro ntigwa ntore naini Biblia ruga Jesu ari kubona na atega ekoro baba kurira na mama oju atega ona kirinde kivikirite na ngina ivikirite na Jesu arona ajare bobote bo kawaida bobo thina ngina thina teana ngina thina nyate anto baba bamwiketi baboretete mambolezo na mathikone thina je na kaumo Biblia rembera ndene kuria Luka mugwaja musari jwa 12 manka musari jwa 14 na Jesu harego chaba na bompingirone harabarongeka ayoko barongeka bararongama na Jesu areta moja kwa moja hararingithia thandoko haiko ringithia thandoko Biblia ruga areta mutano ara wareku na mutana arokera karandegoro na ramunenkanira kirengina Maandiko yarembera Jesu ataririe ngina no ntomathikona ndira twetaga hendo tweta tukaria na family ere kweri tweta tukafariji family hende Jesu nakwaga nthoni tutegete na mathogano ya MERU ya Kenya ya Afrika Jesu atari no mtu no ntwetere kwaria na kimba na teka waida na to kuhethera hende arerie na kimba no tobambio na tegera rona thene ere kuria nja eje imathando koja ingete na mwekorojo agotigwa ntigwa ithando kurira re muhano mbere ithando kurira ro batano ithando kurira ra mukuru mwekoro aratigwa ntigwa atena mwana atena mukuru atena anything high hopeless Jesu araringithia thanduku gankwera Meri eringethetwo na mama weregero jantu ya yeba chokaira Meri eringethetwo ne korwa otori bwagira njane ona there na ntibagi agagekeno I tell you the problem Meri etekori Jesu nakwana megukura Meri mweri jo Jesu nakwana megukura Meri mwaka jo ne kendo kaomba ku enjoy the fruit in the land. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hata kwenda kuga ndende ukura na umwe momo sare jwa kenda ruga atere kerero na kemako na keba nonto bwa Yesu Kristo geteja ejarajaire nonto morungu etago kethiria Yesu ekoringithia thandoko Biblia ruga mwekora araichokera na mutana aregwetwa ntigwa aregwetwa mugombi no torande oteweregero araichokera mutana wawe na Jesu naguchokeria gekeno gyaku muthenya rukirirwa na rua mutegeri wetu na Jesu naguchokeria njeu yaku nerare ke kamatietete kuthikwa afie kuke report yumete sibitari ya wote ona rojo ko report yumete na ara koti ya munda jo aku ni ntobia kubikora ko report yumete banki ate no ntobora uchumi bo umete no re mikore aroni rwaku na ntobia ku abiyete gutawa ingotangaza deto na Yesu Kristo na Yesu naguchokerie na Yesu naguchokerie bila bionda nkomajo kete megwate hakorugorera mwari otejo kawaida ogechoka tha inge ochoke no kojokuga na Yesu nandikene. Hallelujah. Hallelujah. Nata kwenda kuga Biblia retwitanaga twira atiri endwa hate ni ugwati kwethirwa tutemenya thina yetu imeri itekuri imbi kwenda kuga ndenda kuga atiri imbi eto mitobati imbi bya byongwa bitobati goshugurike imeri yembi tobati Kwinyangia meri embere mutegeri wakwa ndene mari kwe 13 musari 11 musari 13 nemeri ya gukwazika kana disappointment you have been appointed for greatness but all of a sudden you get disappointed kwa mtu wena werege meri ya kwaga weregero kuringeka maybe no tege kwa mfano otemto otekara weregero endwa o mtu agokera roki mekwena maweregero jaire weregero bobo ebrabu managia na mto na weregero bobo egabu managia na morungu burabu expecting good always in your life and this is the hope I'm talking about kana bode weregero nkwareria Biblia retora number 1 ito ndiro na kirundu kia disappointment eke ugeto ma arokweregerete manto ya umera ya tethongi na takwenda kuga Yesu areuga areta aegweta araga matunda. Isn't that not a disappointment? Heute kieba heute pigo how stress ira motonya na ina mpara araringeka kerundu gya koringeka na takwenda kuga mwendwa na tegitare ringi twerega era manto ya mega lakini all of a sudden toregerete graduation ya mwana hagatoretera ka junior ka jojo
Tweregerete kanisa ekoria yatomeria menya itonaga rimo manto jara nkoma kuthithia. Weregerete randiro murungu etete wiki iwango binge ile ondo yumire kaniseni. Weregerete randiro mbetete guketha na amateja umanto ja kumira ja mai mbure ekoria kungana. Weregerete ndira interview goro na ndemande ingoge ko report tarikinya amini tariki thato kethra manto okay sababu itekwereka ishumire na no rari confirm that ngogerio na tankwenda kwira the spirit of disappointment no mwankato menyangie no mwankato diro nayo Biblia ruga Yesu areta raga hotewendaga kwaga mwendwa motindwa joto kuona Nairobi every city nderona anto boge ikarokerete binge bibengaga ikwetha ida kwenda kuengata kirundu kya thina bai na weregiro. But imagine when you come back with nothing, you feel disappointed, unavunjika moyo, unakwazika. Na kutangazia asubuhi ya leo, kila roho iliyoinuka ikakukwaze, ikakatiza matumaini yako, ninailipua kwa moto wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Yanakula Zaburi Juni wa 13 Mosale juu ya 12 yoruga tere weregero bo kinyaneru iyekeno nkorore mtu ende weregero bote kinyanerete imbajwa nkorore mtu hata kwenda kuuga egiterera we na weregero nabo kare agokinyanira nkoro ne ajagwa na no wanda no kuona anto bakigwatwa imirimo togwita attack eriumania na merigo tokamatete twamekamatega toma nkoro egaitwa nkoro ya itoweka mama ekanogoka kaneka knock ngare kainoka engine yeku nkoro ekanoka don't over heaviness burdens due to disappointment. We had expectations of greatness and wonders, but all of a sudden we happen to find ourselves katika hali ya kuringika. Jesu na kwene Kwinyangia kirundu kiu. You'll never be disappointed in life in Jesus name. Hallelujah. Mathayo 11:28 Jesu aruga John kireni babo kamatete merigo emerito na ate Jesu atagia merigo kaije nkoro kamatete merigo emerito ne meka nogoka ekanoka koga kwedo tonogokia. Sometimes we are fighting with pressure, attacks. Let me tell you, there are Jesu ajokeria kanya hatonogora na kwenda tonogoka. Na rokererwa na aru ande ndo kwenda hata mutegeri wetu wa Wero TV. Morungu na kwenda kunogora. Hagu itonto bobo kwaze kana kwaga inya. Keta inya. Hokera ninya we nayo. Gideon yarero okera. Hemaite man of valor haragu harunde kamto. Wacha tiga na itomi. Jesu na gwiji oteno isi de tatu kuona haruga magoro joja kinyete tiende gorwaja bera ditho inarire na kwenebe Mungu na kuona. Hallelujah. Ntato ina ne viveka tatagera mto ya Ayubu haruga oni kinyoke thiye kuke nyotha Mungu kakambora temukana ende kuronto datagera kera Ayubu ndona Ayubu are na mapigo magita jangana ya 5 Ayubu dikera na are na manto jangana abarembe kumakere achore na are na abarembe kumakereo utoro bwawe na are na abarembe kumakereo mwekoro wawe na are na abarembe kumakereo hinya Murungu na kinyanto amakona jakwenteto Murungu aretete itiagirite na Ayubu na rinya na ishu no utoro bwawe binafsi hankwera mwendwa manto ijeja gaja mithemba yonde heteko makania how heavy the burden is. Maybe anto iba kuerete thina, maybe nyango gende kuerete thina, maybe kinya kwena but there is God. Jesu na no kaya we tegera Jesu. Hallelujah. Na tankwenda kuga muthikiria nkirekia na ndagukwira atiri okamakwa egitarengi kirege utonogi jaranto bakuga. Lakini watu wakikuumiza roho, tazama Yesu. Tega Kristo. Ukaenda ku stress na manto jarote. Na by the way problem ira nyinge tuiretera nonto bwambio. Iko shitonye bya kengo gitu. Ke business is yetu. Mind your business. Business yekuwe memaenda we na Murungu. Jara jakumara metigana najo. Tegera Kristo. Hakonogore, haguito ororo, haguitemba jua, harugore tojera twaku twaguitia. Hallelujah. Nanto Biblia letu eratia enda mtore ongero shiendete ironda bila binge to kuiretera torenda kwenda barabange
nkorokira to ciendete igeto mitoko makera muno ate mtu akuga hendo te ko makera atere I na atanka ontobo bo endingithia na njerereko. Why do we have heartbreaks? Why do we have some hearts of our hearts? Why do we have disappointment? No to back there we mind the people more than we mind ourselves. Am the kuga atere to te ciendete kan koreke da ko mto te ciendete yogwe na kinyaoni kaingeto makaira na atanto bakauga nkorirwa na ataoni kai feel na mimi nje na Yesu atulete example njega ukaeja na kiroti nakyo na ndina to itokoba wendo bakwenda bagetho tu cienda we ciende nto Yesu nakwendete ombere okaumo. Hallelujah. Wala pewe sifa. Hallelujah. Point yejene natankwenda kuga twenyange kirundu kia guchererwa, the spirit of delay. Kwe watu boriaja irawa justice delayed is justice denied. Ma echeretwe no manama wati kinyake dari moge akara monoge geteria gitarera ya getakinya ige kinyanto amoge akara ya gete yaku kinya wakara anto mono weterete manto je yakinyanira hende jakara go kinyana kwe wiga gwaja au nintemeki aja ogakata tama na mtu no gukata tama inya yante bakata tama yani kwe gitare mwe manto ja umerete antwana ndende nangoge morungu ndaigwa na ndi nyanko ndotiga na wonokio na ndi nditorero toro bwako bakaraja mwathani ante ndete gitare mwe kuromba ndeta kirimena kuromba egitena na morungu arambarede arambira nonto bwanto bara bakothingatite bara awetire bara automiririe nkuma bagwitikia. Do not leave the grace. Ugatigo otugi bwa morungu we ukaumagara otugine na morungu arambekira inya na ndira uma kibarire ke nyume ntuko inya ndewe tanjimanto rathithika na tankwenda kuga ote muntu tenoga na nkoro imba ndiria acheretheru onto bura bomwegie. Yesu aruga na aregweta arona mote ijuare na mateja mega mokojoju ende matunda kananko itariku. What is that? Imi biarigere tekedajo na afya yoshiara Yesu iromera gantu imi biarigere tie mwana na radhomere ate kuona ngoge te kawaida shughulikia mizizi imi biarigere tie ngoge yona faida na bando no merombera na bando kometete na morungu arakonenkera angalia mizizi mesingi uwe imbi mesingi nereko wakete tanu itaga gesusige komiwe nanu itaga sandaka kana norere nyangoge nya ibando tete nya sande na ruote na mubango jwa weta korugura ngoge weta korugura mokotumura motumba jo mwero makamera kankwera kamera uno ya koringa ambicha. Hallelujah. The spirit of delay imbi etomi gekeno yanto bainge gete kinyanerete imbi etomi kwena gochererwa wako dari mkwanja njeu horagora nete mieri etantatu ethiri na bando gotenda riri bangino ndakaba coordinator akishirika kanisa baka coordinator kogweta wakimeti bakamberia koria ali namna gani kuna zinakwendaje. Let me tell you why the delay no ndo bakwetha kwemeri Yesu aratega rona mateja megaja yue na kangirini karia gakuga na manga shonala kanto gakuruma. Let me tell you egi tarera rombe hokinyanere tuwe wendi bwankoro kwethare reo na gitarere ega nkoro mtu ninoraga koro mtu neri tagera Biblia de twera tere Yesu aregweta arona gotege ntogeku megambo etakarakarire metera umekuga tere ndegokuruma ote muntu toba kuruma inyanje wa nonto bagochereithirwa manto ja mega kote mtoto inyashari bashari baraba kuruma na bao bagekua igochereithirwa nande kogwererwa mawega ja umenie nana nonto koma na gwatera break ya mawega hana batora gosurago goshiri atora gosurago goshiara kothomithia korombera bonoka kuona ngoge ende gutema shiara ende baba ategwa na amaro keribeta kibaroga bategwa na mambichirire nyomba frame ne ciojoriku kwena graduation ya Kenyatta University Nairobi kwena nyabange graduate na Kansas State Missouri lakini re imito kuona na nkobia iji ebo koroka mataka dame kango himbia rigeria ango ejere taganto delay
narukerwa na rwana tankwenda kuga muthike mutegeri wetu ni ate Murungu nonto hateto chokirithagia thao agatoma quicken. He is going to cause an heavenly speed and divine speed for whatever you expect, and you shall receive it in time. God is never late. Hatecherairwa hateja mapema eje gitarara gerete hojoria mwathani wa wengwa no mwambie wantobo gakinyarire gikano gyaku that the spirit of delay will never spot you. Hago gokwera otekuamira gategate. Petero arambia safari baina alitoa bange kategate yeri akabubani karutani karaumera na barigo batomba koruhekia rugendo, but Jesus came for them. Yesu araba umera, Yesu araba tevya arabodoke kumage kabubani to gategate kamwaka yani to amberia nusu mwaka nusu mudhia mwaka jojo. Let me tell you, hautazama katikati no mwankoreki kwena Murungu iguru tonto mbewe ngai etioraga amba kunekero imaria akarake umetie kikonde lakini ndareke ite kuraja ukumi boya mpendwa alio kusalimia alio kuelekeza vindole alio kulenga watakupigia saluti. Haleluya. Natangoda kuga nene ukuria Zaburi eganari Yeremo sura ya 13 iruga atere shall arise and have mercy on her. Mulungu aruga ningokera na nkaigerwa Zayoni kiao mwendo ankwendo kwera moja na ukerete onena Bible ngamina ogwe kerundu wana ngamina ogwe na kuigeretwa kiao kada kwe mto Mulungu aigeretwa kiao ne ogwe mutegeri okaithoganire mto ithoganire mwana wa Mulungu nonto ena DNA Kristo no te Mulungu. Biblia iruga atia onene bora bwathoke ne botomba kurungama owe na Kristo bwegento kemwe kumore kumumenya na yeto minaru aeje ate guchokirithia ndao tiga gutega rutere Musa rerari ana ba Israeli tega njoka yethuruthia hera ndokeria borene kenda bwaro mwe njoka ijinge bwatega njoka eje yethuruthia sumu njoka ijite bura gitumi manto ya kuthukira otega thina ukare otega Jesu no ndawa no inye Kwinyangia Mirii yo Uthuku. Hallelujah. Esther Biblia yuga tirede Esther mwari jua ijere mustari jua 15 and the turn there came at the turn of Esther. Dera kinyegi tare Esther yorane kinyete ya kumpendwa arona kibali mbere mezo jambo nene na gororera backup na rareta kombana kire dhumbashia Murungu hata kwenda gukura na rueje. It is your turn. Nitagitara Kenya, tagitara Meru, tagitara kanisa yenu, ne gitara yaku as a person. Nonto Murungu e concerned na ogwe as an individual. Ogwe kiombe ogwe oni ege tobi atenda bata na kirende haina bata na ogwe hadi waratiga kangondu I mean ngondu 99 orethi bonene arata guchwa kamwe angokora Murungu aina bata na ogwe theri ku gekeno gyaku nonto ogwe gya theri onda gya theri na ata mugongo yota gya theri owe wonoka ori ongea menya na Kristo na te anjetera kuria. It is your turn. Negitara kumwendwa ni wakati wako. Huu ni wakati wako. Biblia lugandene ya Mathayo 20:16 Mathayo 20:16 ekaga atere bambere bakaba muthia na atankwa kwera no rarigetie endo Murungu eto ukwelevate heto gokeria weta gwitithwa ngasi si anda kumenya no gaitagia ku uramenyerete furati na ndi weta gwitia unapanda ngazi gerekia dada kuga atere kirundu kenge krato bati Kwinyangia Mirii yakiore ikirundu gya gupingana kana go compromise gwetekaneria na manto ujakari dene ukuria kuma 30 na iyere mosare jombera mwankajo 14. Biblia ruga Israeli bara baikuona Musa agukara monoke kiremene hatere janga barasio barera baruga tere na toshiombere to mirungu tonge to ngombe to ambire kuthathagia muntu wothe uracheretheru akira kionde ha indikana arekanetwe ni Murungu na kiaga kiona na agiaga compromise
naambia kuthugania ungi na anafikirianga vingine. Sara yuko karamono na ategerea gari, aramwira gari gia mwana na baba ojo gwitu Ibrahimu, at least tukinyaniria totethia Murungu akondile mono. Let me tell you, do not compromise. Usikubali kukubaliana na vile hali iko, kubali vile Mungu anasema. Mwathani wa moyo gatutharime na Murungu wa moyo atwikirenya tomenye Kwinyangia Mirii Uthuku. Nata kwenda kuga ndenda kuromba na ugwe wagite wirigiro wambiritie kuona amanto ya kwangaratanira na no kuigwa no kwenda Kristo agutethia nikenda umba ku enjoy your time and your life. Kandombe na ugwe muthikiria mutegeri wetu na Murungu akutharima. Mwathani omwagari etwarera Jesu ikoromba no ntobwa mutegeri no ntobwa egitera kurukirite riri umo na no ntobwa kwethira nkoro we ninyirekete ne manto ya ichokerete egita nyuma renge hate kuona kombanirwa inkoromba rietora na Jesu rotoraga moyo kirundu wakwo mutharu mutetere hamwito gwatine hamwitemba jwene hamwite marandone na mwambio jwa mwari jwa mugwanja kamwe gitarere gara kugwererwa no kamwe onto bwa kugwererwa ngoge njara ciawe na bithari mabira moete no nturugethera mwe kutireta keba hende bireta gikeno darima mwendo oju no murikane no mwako je mwambie jwa munusu ya mwaka jojo na rietora na Yesu Kristo ndikromba na gwitikia o wote onokete no kwenda Kristo kwenda kromba na ugwe uga Yesu kweja kirigwe ndekera meye jakwa handika ikura rietora kwikurira moyo no mpangore ikunira gikuo Yesu ndogwetekirwa monokia wakwa ndietora na Yesu ndikromba na gwitikia baba mwega tharima mutegeri oju wonokie nkoro yawe omweka turone otugine bwaku no mwebara na mogwati na nyonte kirundu yakwo mwe ndietora na Yesu ndikromba na gwitikia ibwaga mutegeri Yesu akutharime kuyoka kanyago chokera Murungu nkatho no ntobwa Weru TV gumbitikira kwethwandiria na gumpa platform eje Jesu abotharime na bombanire aramirie Weru TV mianka bwete international na Murungu abikithi wango bingi biegoro ibwaga no ntobwa tegeri beto ntukora bure bukiumagara bweta kanisa ne bukethania mono na ntekorwa no bugwatogeni twina revivals ara kanisa ne Grace Bible Ministries KINORU kuma thaa 11 ugoro mwanka direction tuko na tukatharima. Karibu sana, mbarikiwe na Mungu atende mambo makubwa. Shalom shalom. Gitarerega na inkobwanere gitarerega kenusu giki gya kurikia mwaka na Murungu agukirie agutangaze na kwe gikeno kana akwe tabasamu. Kwa jina la Yesu Mungu akubariki. Ninawapenda, mwende kanisa na muone wakati mwema, neema iwatoshe na Mungu anawapenda. Asante sana. God bless you. Tuonane majira mengine, Bwana akitusaidia. Asante.